nge-emotion amvunyelwa ngeke ngiqale lo mlimo kaMvumeli ukuthi ngizokhuluma nge-emotion ngoba isikolo lesi sidala kulama emotions abantu abalapha. Sazalwa lathi sasifica abanye saze saphiwa izikhundla zokuthi sikhokhele lathi sizasishiya isikolo lesi. Umlimo la ngathanda abanye vele bazangena ngaphansi komhlaba isikolo sihlala. Yikho-ke lami ngingubishop okwesikhathana, so naso ngizabe ngingubishop. Angeke ngizenze futhi intshantshu yokuthi yimi esengumnikazi owazi konke. Lakho lokho kunye likuquphulayo likukhulumayo kwakudala kubhaliwe phansi noma kungabhalwanga. Ngiyasindwa ukuphendula izinto ezingabhalwanga ngoba kungaba le-need ukuthi thina siphume enkundleni kungena amaloya kuyabe sekukhulunywa into ezibhalwe phansi kungasakhuluma ama-emotion. Kuyabe sekudingwa ama-records ukuthi kuyini okwenzakalayo. I-address efuna ukuthi ngithi lonke abazali ngiyalihlonipha kakhulu ngezixoxo zenu, ngiyahlonipha lama-submissions eseliwenzile. Akunaqiniso ukuthi kuvumeleke njalo kulegal okuvalanga ukuthi lisibhabhayise, kodwa lilungelo lenu ukuthi lisibhabhayise litshayelane izandla lithi bhabhayi besithethe isikolo kukhulunywe kwenziwe njalo. Kodwa-ke mina phambili kwabaphathi bemfundo laphambi kwe-STC laphambili kwama-fellow members e-responsible authority, mina engichaza ukuthi ngikuchasise okokuqala yikuthi ihofisi le elikhuluma ngayo, le hofisi lami sisebenza ngepolicy, into ebhalwe phansi. Into ebhalwe phansi icacile kuhle ukuthi uheadmaster ngubani, usebenza njani, ulawapha amandla, uripota kubani, kube kunjalo. Uprincipal laye kucacile ukuthi lanxa esephambanisile wenziwani, ngubani, kutheni, kusetshenziswa iphi i-instrument. Asisebenzi nje mahlayana. Kanti-ke le SDC layo ile manyiwa lecacileyo, ama-powers abo alapha lalaphana lalaphana. Ebengithanda ukuthi ngingakahlali phansi mina ilizwi lami elikhulu kubakhulu bemfundo ngifuna ukulicela, njengoba ngacela uNdlovu ukuthi nampana bemfundo DSI laphana ngicela uyebacela ukuthi mina ngimele ibandla, ngicela ukuthi amabhuku ezemali eMachinge akhangelwa acubungulwe. Amandla ama ukukhuluma kumbe ngibhala ireport kumbe ngenzani, ngibhala sengiphethe i-audit report. Umuntu angama ku-general meeting athi Methodist Church idla imali, lalelani kuBishop Khathesi sekhuluma sengicacisa, funa ukuhluba indlu bekhasi into ziphuma egcekeni. Akula senti eMachinge engake ngayibona kwelami ihofisi. Nxa ngabe ngayibona uMasumba kanje kwelami ihofisi ngikhokhela iMethodist Church in Zimbabwe i-district lakoBulawayo lonke. Akula mali eMachinge i-1 cent engake ngayidla mina le Methodist ivela kuleli bandla. Imali ezibhadalwa ngabantu la zonke ukuthi ziya ngaphi zaziwa ngu-headmaster lo principal labanye abasebenza khona. Iqiniso engalithola ukuthi imali yaya ngaphi bazali lindalela yi-audit ezakwenziwa izikhwicamfundo ezivela eMark South, and ngizakwenza ngalokho engikukwanisayo ukuthi kuphume imali la. Lokho ngizakwenza ukuthi imali iphume lapha ibathwale labo abazokhangela amabhuku okwesikhathi esasiqamba ukuthi kususela la kusiyafika laphana. Sitshele nini ukuthi imali yayithathwa ngubani. Nxa yayithathwa nguprincipal, okungekho emthethweni, iMethodist izasukumisa isando sayo. Irongekile ichurch le, imiqinile, ijame njengendlovu. Amaloya aqinileyo azwayo
akhona nxa sekufuna umthetho iMethodist iyakhulumelwa ngumthetho nxa kulezinto ezi-unorthodox ezingekho emthethweni nxa kule financial embezzlement eyenziwa lapha eMachinge yiMethodist kayenziwanga li-office lami lama report lalokho okunenginengi okukhulunywa kubhalwe la kakula community leader yake yaqoqoda ofisini yami yathi sile problem ngikubonele la ubaba uNdlovu ngiyaphambanisa lingiqolele okukhulume kakhulu lo uthe yena uqala ukumbona lamuhla yikuthanda kwakho kungangiboni mina ngihlala la